Banem kari. Ni dewa. Ni dewa. Ni dewa. Jinjia mikro. Megalia government. MD government. Banem kari. Ni dewa. Ni dewa. Megalia police. Jinjia mikro. MD government. Ni dewa. Ni dewa. Megalia government. Megalia government. Banem kari. Banem kari. Megalia police. Megalia police. Megalia police. Ni dewa. Ni dewa. Ni dewa. Ni dewa. Jinjia mikro. Jinjia mikro. Banem kari. Ni dewa. Ni dewa. Ni dewa. MD government. MD government. Jinjia mikro. Jinjia mikro. Jinjia mikro. Jinjia mikro. Jinjia mikro. Assam police. Assam police. Megalia government. MD government. MD government. MD government. Assam police. Assam police. Assam police. Siau si hadu kate waka pli ke chnang mukro man ko kasti sakhiat ko yada ko ekti yele ki jong ki jingim nei benta upur usam nei benta kariu ke jaj bru ke yong phi ile ong gamte house name ar hajar le lam pakla ubnai wa ara ni ubnai le kamma nrungut ki pardo persnam na ke chnang mukro de ki chnang go marjan de cha penyap ki hagini gele no karbi Kileno Karbi go pertuj Karbi People Liberation Tiger KPLT ong ye ka short form. Uwile u pramansim naita ni chnong motor chia I pertuj de meling hendrai ka jai to ka kur to yong sadap. Herli rep likhi upli cheita cha po lapia utele thlep penim go. Tang yap pu yap ha ong gi thlep penim go dep naite yap upli. La de khenyu kite wagat ni nduna de kharwi kha arngut ki paraman sim melului nak cerang mukro ki ucap peniap ha kini ki kai klau karbi ha ke juk porle ha ke polis yong ka karbi anglong asam katai ka retortional head yong ke Bangladesh ke Jantapur woman ke wi ke hima jantia ha ke porwarim dadu iga ke jatingal dadu iga ke blok 1 le dadu iga ke blok 2 le dadu iga Lada Kenya Moro kite jan chip dengi na kawa East West Indian Hills District ki thau ge wadu igi. Kimen sim mo ko dorop sne mar gar chipau sungur hlang pi de du igi. Ni ru dep ha icha ha isha mati wi men sim mo ko dor de du igi. Ha ki sne mar jar sana jar nru wi men sim mo ko dor cita cita lang pi de du igi. Kama khana nang itu nang ini wedep le. Nang ini wedep sangur kimen sim mo ko dor de du igi. Hagas nong mujem, hagas nong muluber, armut kibru. Uwi to nagajay dekar, uma posting dekar. Uwi to Wilson Lindo, tang itau tlebi ki film tip. We are nare hagitu kisnem kyude dep. Ke notification 13 April 1951 to kadau ba dausan wacap penyap gitu ki perdok bersenam kuyongi. Ko penci kajia ke ye ka kanika notifika Assam government notification 13 April 1951. Nadui parori muja ke elaka labang nang peluru tip ke block 1 to a part and parcel of the Jantia kingdom. Henry menayoi ya ke jinglai lui hasnem chejar kendes pa sob hal nyau ka kendes pa san pau daprim benano wakari India to kari demokrasi hak arfun utari bena Januari ladangam pakelau upaya ngesik sidul arkitek yang ngesik sidul to ubruna Meghalaya udur mot hei tai ha percha district council office utewa chami ke district council penban siu siwong manda pen khai district council miele uyada tangyo put yosam ya ke block 1 ke block 2 clear jubor hei thawem pok united kasi Janja Hills hei tepor da khnyat jubor da kamtre jubor kani ke united Kachar and Mikir Hills district umarga Karbi Anglong hei tepor de implement no ia ketika an implement no ia ketika ka kapur kasam kadagamte uniu edifendit
Hage juga por lu kesi kakti, woman kami chief secretary, woi governor yang jela Assam, dapat mi kata notification kau orang yepi kale pril khat kendes Pak Santui, nadu ite por kita yang i dakam trenok Assam. Nadu por remuja katu ka police ceket kau em hai thau jia katu kesni, to i thau tongum, i thau dendeng. Ithau thu jur, ithau thu sla, kamong chi, ithau thu pulung, ithau thu bachor, ithau thu mahek, kinong chong chnong, yong ke chnong mukro, ithau lithu deng thang ding, ithau lithu deng chnayung chnasem, dangkat won he, dewa mi kata notification, kam train ok Assam itu kithau, penyen no ko kata police, kata forest check it itu. Nei bhai te mandil rep mukro, hapo purusam yong ke chnong yong ok bong tenele, dong bai ko tiali rep ke chpo Assam. Ladali khai selale, dong bekol litu selage na po Assam. Ladali deng thang ding le, dong bekol li deng gina po Assam. Tang chulai nang tu ke forest check kamong ipi, dong bekol Karbi Anglong. Lada man makna hapo area yang chnong ka thau yong ki, hapo put yang chnong ka thau yong ki le, dong bekol wan li lute deng, wan li kit deng saat dor gi. Kategawi woman kedau ba dau san. Kawa kani ke forest ju claim ko. Hen nga ong ipi hage jing ito. Wa kajing ye khayi denhi lane kajing ye kit denhi ni tai siao si wang wa ki politician yang UM ketilang itu I pertut na swera ka so khana nem ha ile wang gamte u ki bru yung I ki politician yung I ki hespa yung I WM kite kilat kluti wole iya ketika kam illegal Hoga khayi denhi, sipo Assam le man illegal ko, sipo Meghalaya le man illegal ko. Tang wa ngaongo, ilewe ngudai, we nguthit. Ilewe nguthit to, we ngudai. Te hawa kam te gamut, ilewa kita kidong dai sipo Assam, mtoli tu gitu kibru. We em hi ngudai, khanai phi. Ile ye gitu ngudai, kamong te tang chikin pil le mong, kabe kibru khasi penar ke yung phi, des tiat yap se. Kate gawi, woman go pakla, hadu kate. Hawa katam ka anhi nalam pau te ulo ya la tipai malumala hawa katu ka kari da cross ko chepau purusam yang Meghalaya nto de gamut ulipsia ke sedu chechnong chethau